Neka se pripremi borba za finale do 38 kg. Sopić Ivan Pujanke, Rošić Gorna Rijeka. Stručnjače 4 izađu Dibala Ognja, Orlović Pavla Radoslavlje. Neka se pripremi na stručnjače 4 kategorije do 54 kg. Nikola Franko Salomon, Lukučić Ognja i Luka Zagreb. Borili ste 6 neka izađu. Soročan Hansen, Hajko Modesa i Uvek Franjo Sakura. Borovi borilište 1. Neka izađu na borilište 1, Šančić Sara Samobor, Milatović Marija Pisanovina. Borilište 6 neka se pripremi. Zajčeko Pavlo, Hajko Modesa i Čupavić Borna Sakura. Borilište 6 neka izađu. Soročan Hansen, Hajko Modesa i Uvek Franjo Sakura. Borilište 3 neka izađu. On man number 3.